kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan. Timbaryo sa purok, karing kabalelan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, king sablang tukso at marok, ibyemuing kekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Ting sablang isang panampong ting bisitas, akekang dalawan, o Virgen na maslag, hinganggang memalen, pigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpantayanan, miunlad milablab, impami kalugod, agad milagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, ing sablang tukso at marok, ibyemuing kekang lunos, panalangin mo keking Diyos.
kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan, kingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan. Ting baryo sa purug, karing kabalenan, agad menatili, ingkatahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, king sablang tukso at marok, ibiyemo kekang lunus, Maya pa sisilimpu kaya katamungan. Maya pa sisilimpu kaya katamungan. Anam a Domingo ning Miyerkules karaniwan na panahon. Anam a Domingo ning pagmasusyantaya naman po yung karaniwan na panahon. Santa Maria Magdalena. Pagmasusyantaya naman po yung talapok yung kakatamong banalamisa para king kapasalamatan Nel Pexon and family, Lilia Zamora and family, Couples for Christ, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Wencito Manalastas, Magdalena Dizon Kayanan king kayang 75th birthday, Director Ador Canlas, Bugiu Zeni Castro, para king personal kayadwanan ng Big and Del David, Phil and Janet Castro, para king malagwang kapaldanan, Lina Lanzang, Ernesto Dizon, Ernesto Godoy Silva, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alananggang kapainawan, ding kapatadtang mayang nabiye, Zeverino Olalia Sr., Angel and Christian Pexon, Nora and Severina Artemio Nogoy Sr., Maria Milagros and Bienvenido Banag, Permintorio, J. Del Rosario, Rita Ramos Cervantes, Ricardo and Lucia Pasion, Noel Pexon, Seni Sarno, Renato Sr. and Artemio Nogoy Jr., Leonila de Guzman, Gavino and Benjamin Arenas, Frank Izo, Fatima Marie Manarang, Maria Teresa Morales, Donardo Razon Sr., at din sa Blancaladua Kim Purgatorio. Talakad tamo po magkiabay kantayng dalit tapamuklat.
Kiligyoning pa, Anak, ni Banal Espiritu, Amen. ing grasya ni Ginutang Iso Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiagom ng Banal Espiritu, yang manatili sana kay kayungan. At kay kaanting mo rin. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po, Amo. Kapiesta na pong Maria, Santa Maria Magdalena. Na itong yung babaeng maging instrumento king pamipasyag, king pamanyubli ng Mebi Jesus. Kaya ya munang pepakit at iya pinasyag na kay Pedro at Juan at kay disipulo. Dapat yung maging biyen ng Maria Magdalena, dakal ya lebasan na masakit, dakal ya lebasan abagay nga tama na pagmaragol. Dapat talag po sana iti at maging yang santang pag-celebran tangin ni. Kapatad, alang imposible king grasya ng Diyos at king kayang pakalolo. Dapat neng kay kelaweta kay sarilitam kareng aliwa, bala mo magtagumpay ng mayap o ng masanting. Pero kim kapiestan tang pagmasusyan ngeni, papasyag tamo ing pakalolo ng Diyos at ing kayapan yang mandatila. Karing panahon, mi kasala tamo at susuko tamo at karing aliwa, etala dinenan kasikanan para makabawi king biyeda, mangyatang kapatabaran king Diyos, king kaya katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanig ka po ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Diyos sa may payang tutupa kaluluwa nakatamot, king pangapataw daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po, agkat da kayo, king masaguling penandit ning katahimikan, kana kanyo rin kaya kayong panalangin, din kaya kayong intensyon. Oy paming mayupaya, ing anak mong Yesu Kristo, minuna ng pagkatiwala kang Maria Magdalena, ing masayang balita ning kayang pamanyubling mebye. Kapamlatan ning kayang panalangin na talimbawa, apasyag mi naman sana kang Kristo, kingya ing mabiyeming ginu at misa na yaldo, akit miya king kayang ligaya. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king dalit ding sablang dalit. King ka kung kama neng bengi, kakapkapan ke, ing palsintan ning puso ko. Panintunan ke, dapot alayo, eke akit. Mibangong ko uli nanita, at linibot ko king syudad. Karing dalan at karing plazas, penentun ke ing palsintan ning puso ko. Penentun ke, dapot eke akit. Ding gwardya at tagpuanda ko, king pamagrondada, king syudad, at nga kong kinutang karela. Eye ikit ing palsintan ning puso ko. Eko paman mirayo karela, inyang atoklasan ke, ing palsintan ning puso ko. Amano ning Ginoo. Salamat, king Diyos. Dalit apakibat. Impakibat tamo po. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Diyos, agino ko. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Diyos, agino ko. O Diyos, ikain ka kong Diyos. Tunera kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangatao, mauyak ka. Ing kaladwa ko, pagnasan na ka.
may ngari kong melangi at may ngabtak agabon, mao keka. In kaladwa ko, mauya keka, o Diyos, agino ko. Paintulot mo ing akit daka, king banal mong sangtuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayo payan. Ing lugod mong alangkupas, mayap yang epalak kening biyeko, inya pupurianda ka. In kaladwa ko, mauya keka, o Diyos, agino ko. Pasalamatan da ka, kekaban ning biyeko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko, kumabsiya, antineng ating piyesta. Dalitan da ka, karing mga sayang kantahan ning kapurian. In kaladwa ko, mauya keka, o Diyos, agino ko. Uling parati mo kong saupan, king lilong ding patak mo. Karin masaya dalit ko. Keka, eko bisang kawani, uling ligtas dako ring gamat mo. In kaladwa ko, mauya keka, o Diyos, agino ko. Talakata mo po, ban parangalan, ing mayap abalita. Sabyan mo na mo kaya kami, O Maria, nano yung ikit mo kindalan, ikit ko yung ligaya ng sinubling mebya Kristo, ikit kayong kutkutan, king alang laman. Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka, O Ginoo. King aba kamaranon, ning mumunang aldo, ning parmingo, maralumdum pa, mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena, ikit na king makalako yung batong takap, king kutkutan. Inya milaiya at mintaya kang Simon Pedro, at king alagad, pakamala ng Yesus nga na, king wade king kutkutan ng Ginoo, at emi balo ng nude binidi. Makatalakad diyang manangis si Maria, luwal na ning kutkutan, dinukuya kabang manangis siya at linawi kikilob ning kutkutan. At inyang ikita duwang anghel, ang makailamalan maputi, makalukluk yung pibilyan ng bangke ng Yesus. Ing metong king buntukan at ing metong king bitisan. Kitnande, babae, bakit kakikiyak? May kibatiya, kasi king ware, ing ginuko at ekubalu no dedela. Pangasabi na niti, may likidya at ikit na Yesus, makatalakad ya ka rin, dapat nabalong king ya Yesus. Kita ng Yesus, babae, bakit manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, king Ardinero ya. Kanya sinabi na, nung ikang kinangwake ya, ginusabihan mo kanako numedela bangkwanan ke. Maria nga ng Jesus kaya. Inarapane, sinabi na, Raboni, bunin sabihan, Maestro, emo ko tatagkilan? Anang Yesus kaya, uling iyak papayapaitas papunta, iba't kingig pa. Dapat munta ka karing kapatad ko at sabihan mo karela, king paitas na akong magbalik, kingig pa at subanwa, ing Diyos ko at ing Diyosyo. Inyapin tala ng Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit king Ginoo, at sinabi na kay karela, ing pasabi ng Yesus. Kapatad, ing may pabalitaan kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
Kiliguningig pa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Your own ghost can haunt you. Pwedeng yung sarili mong multo, yung maglageke ka. Manwala ko po ka rin multo, manwala ko rin aswang. Ating kung kaya be pari kanita, paman pari palita, seminaristaya pa, estudyante ke. Kaya pa seminaryo, atine ka nung kita matuang makatalong ko kaya tangarap ting kwarto ko naging seminaryo. Nga makatakot siya pong kayabe, tinya nga tingakakit. Panaya ka nung makatalong ko itang matwa, makasulod yang kopya, at makatalong kuya parati kitang koridor da. Panene ka nung akakit. O niya tang miyasayin niya kaya another lugar, akakit na naman tang matwa, tsunay naman ka rin. Tinuki yata kayo. Nang kami pamiro kami, siguro sarili na yung multo ita. It could be possible that you bring your own ghost. Nang kaya rin, amano ang tang multo nga rin, aliwan naman detang makatakot bala mo, benta kaya sine. Detang mismong kakatakutan tamo kimbieta mong namang kailangan. King Ebanghelyo nga ni kasanting, yung Maria Magdalena mismo, iyang minunang menakit, king pamang nyubli ng mebi Jesus at kang Maria Magdalena ya pepakit Jesus. At yung Maria Magdalena yung meging mumunang talapamasyag, someone, the first person to proclaim resurrection. King pamang nyubling mebi. Dapat ating ko pong buring lawen na Ebanghelyo, King Luke chapter 8, 1-3. Akit me nung ninoy Maria Magdalena. Nga na po King Luke chapter 8, aluwa yung Ebanghelyo tamo. Accompanying him were 12 and some women who had been cured by evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. No? Pitula ka nung demonyo, rin pepalwal ng Jesus, kang Maria Magdalena. Sometimes Mary Magdalene is attributed to the woman to be stoned, baliya po ita, a woman caught in adultery, or the woman before Jesus, she was crying because she was forgiven, at uwasan bitis ing ginuta mo, king kayang luwa, at panguskus na ing kayang bitis, ay king kayang bitis, ing kayang buwak. Those are part of our speculations, pero biblically, even scholars would not affirm na yapin ni Maria Magdalena ita. Pero King Luke chapter 8, clearly, she was mentioned as one of the women who accompanied Jesus. Tukyan ni Jesus. Susuyo ya kang Jesus. Pero atin niyang pepalwal madakal a demonyo kimbiena. Nanula kaya rin demonyo nga reta. Nanula kaya rin multo nga reta. Minsan po, ating mag-tricycle. Ating mag-tricycle ay ni, panaya pong ating daramdaman na kwentong makatakot. Kita ka nung baryo da, ating matuwang babae, multuya. Maksakeya ka rin kotse, ka rin saken, ka rin motor, ka rin tricycle. At usually maksakeya itong bengi. So ining lalaki ro kung magmotor, may bengi misan, isipan na itang multo. Niyan tanga tune kay tantete, bala mo itang katamong bridge kaya ni King Sapang Bato. Ating matuwa, bisayang makisake, bengi na. Oy niyata, oy nina yata yung multo, nga na. Oy nina yata yung multo. O neng, nanay marugo burin pa ka rin ning matuwang sasake. Sekene. O tining matuwa, sinagkaketang kilob ng tricycle. Sinagkayak yung gulot na ning driver. At hana po kadalumdum, kay ba't po makatakot, at may nga nervyusan niya, o ninayata yung multo nga na, kasi yan kababo kitang mato ne? Kaya takot na families na po. Kaya ba't lawen kay side mirror, may wala yung matua. Ay Diyos ko, yapi na ita nga na, families na. Yapi na, higit kayong multo nga na. On the next night, dumala na naman itang tricycle driver. Kaya tang tete nga ita in the same bridge. At ina namang matuwa.
sasakaya. O nang aliwaya imalan ngayon yan, kalupanitang imalan na napon makamaputi ya. Ngayon ordinaryo yamalan. Aliwa naman siguro ini nga na. Siya kaya na naman ining matwa. Kawangis na nitang nabengi. Kaya ba't mangal galya? Kaya ba't sabi ni nitang matwa kaya kayang gulot? Mo pa kabilis na ito. Nabengi, may nabuko nga na. Nga pala may wala yan, may nabuhay mo to. Sometimes, our own fears are part of our imagination. Ita mo yung gagawa, king mismong makatakot kay katamo. Ating study, last year mo, 2019, in one university in America, Pittsburgh yata. They studied about worries of people. Pepasulat dala rin kakatakutan da rin tao. Then pigaga na kanda. Then pigaga na kanda aldoldo. May mili lang participants detang extreme warriors. Detang panay lang tatakot. Detang ating anxiety. Detang ating depression. Kayong takot. Papasulat da aldoldo. Nang kakatakutan do. And then after some time, I don't know, after many days, tinipon dala retang karelang diary. And then after some time, pegaralan dala. Did you know that 91.4% kitang kakatakutan de man milyare? 91.4. Itang kipigaganakan mo, katiting mo, itang malyari. Pero gisan mo na, kaya kang pagal, kaya kang puyat, kaya kang pamikagana ka. Ilang maging demonyo mo, kimbya mo, deng sariling takot mo. That possible? Your own fears are your own demons in your life. Ila rin mastong multo mo kimbye. It could be a stigma. Balya po itang stigma, a painful experience in the past, na bala mo ika mismo, may katroma kayo mo na balikan. Kunyari mo, misan may sipit ka kayong pasbol. Nyangin nakabisa manyarang pasbol. Nakabisa lalapit ka rin pasbol. It was a trauma experience that it may not happen again. Pero uling masyadong makalintakot mo, nakamakalapit ka rin pasbol. It can be a nightmare. Itang panay mong pamaninihapan makatakot. Itang neng kaya, tigay nga klase kanita seminaryo. Lalakad dyan ang matutudyo. Itang walking while you're asleep. Itang kabudya lalakad, bengi, kabudya lumakad, lumulya. Seminarist tayo po, itang kaklasik eh. Po kalupan ng asawin, ng kayong asawin talagang lalakad lalulwal. Naman po manin na tatakas la kanita ng bengi, po pareho ito. Pero po talagang kaya po ito kaklase mi, walking while sleeping. Nang kaya po tayo migising niya, bala mo mawawala ya. Kaya ba't kaya kami po, may garal kaming ausandang CPE, Clinical Pastoral Education. It's a lot of personal review in ourselves. Nukan manibatan in takot mi, nukan manibatan din panina mi ngemayap, din kaya kaming iwasan. Ining kaklase ko ngayon ni, niyanta palang anak ya, panayang mga paldong masakit. Ana namong pilubluban na nam, tumakas ya, makoya. Alagpusan na yung takot na nga ito, kantata na. At ngayon matwane, apapaninap na pa ito, niya pala balam tatakas ya. Ngayon kayo migising niya po, makatalakad siya, makasabit siya ka rin ang awang, balam lulwalya ka rin ang awang. These are realities of our past. Neng kay bibiyayan tayong kaya katang milabas, ala na milabas na, balik-balikan tapo. They become our ghosts. They become the evil spirits of our past. Nasasabihan ni kaya katang ebanghelyo mo naman. Nakman po machismis. Pero ating kong kilala, may itong kayang San Fernando. Marayuya pa, ababaw mo na yung pabangluna. Itaping abe akong Norwegian, Basil Rolandsen, ikit na panaunin pinatubo, who is that woman nga na? Why nga ako? Her earrings sana, de kanong tinggana, they are very big gana. They are like hula hoops nga na, baliw po natang hula hoop na. de kanong tinggana, ano pangaragul? Marayu ka pa, akakit mo na la. At potang magsakay niya, mga dagula saken, na potang lumulya, burina, malakas siya pa nga sarili, tampas mo, may palawe ko nga, natsuya. Na-realize ko kanita nga kilala kayong babae ngayon eh. Totoo naman, makwalta na eh.
But she has a lot of proving to herself and to others. Kwento na po ka na ako. Nyan takanong malatiya, uling pakakalululo, giyawa ding kayabereng dara na. Bali po itong potang kalulu kayo, kaya ba't dempengariyo, pamiyada ka rin dara mong mikyagyo? Kaya ba't papag-aral da ka? Ing masakit kayo, ang giyampisan de, di kayag nan mamangan kay lamesa. Giyawa ding kasambahay. Giyawa ding aliwan tao. Kamag-anak nala, pisa nala, dara nala. O po tarugong mamangan la, magserbya ka no. Kaya ba't makatok nang ya, kelual ning bale? Kaya ba't din dara na, ing turing da kaya, talagang bala mo. Magobra mo, pamunakan. Potang yutos de, bala mo de, mga kamag-anak. Danay mang pakilalang paunakan o pisan. Mi bataya, may garal yargo, hanggang may yari ya. Bali po, nano ka nung atsukeng pilubluban na, pong isip na, kabang atsukeng balidara na, pakit ko karen dara kong reni. Pakit ko karen kamag-anak kong reni. I will show to them, someday, I will be someone. I will be also be accomplished and successful. Pakit ko karen menlati ka na akong ren, makabawi ko. Niya pa lang ngeni matwane po eh. Pota mi blasya, marayuya pa. Akit, makwal tayo ni nga mo. Kasi akit me pa. She's flaunting her success, her wealth. Wala naman pong marok kanito. But she's living in the past. Bali po, bakit? Papatunayan ng makwal tayo. Karendara na po, karempisa na. Pero bali po, detandaran ng burin ng paltoy makwal taya, mete na lo. Wala na lo. Bali po rin ang pisa ng buring ugali mo naman na burin ng pakit ka lang matagumpeya naman. At yun o Amerika, naman nakakital doldo. But sad to say, she's living in her past. That is a ghost for her. That is what they call kanita tingung kayabe king men of light direct mariludia sa bayo. Ingaws na kanita po ang ating makanyan. It is not commensurate when we have reactions, fear, anger, and actuations that are not commensurate. Bali pa yung buri sabi ng word na commensurate. It does not match. It's not proportional. Kunyari mo, may balbalya yung baso. May balbalya yung baso. Mababalbal na rin yung baso. Balbalin na rin yung baso. Abalbal na yung metong anak. Pero itang gulisak mo, itang kamwa mo, lagpus pa kaya itang ulagan itang baso. Itang baso siguro 5 pesos. Pero itang kamwa mo, pag 5 million yung baso, mga yan, it is beyond the ordinary. O kaya tinlangasabing bagya, itang aliwan na mani, kay nga manwando, pero dindaming salita nga ito, mibuha ka. It is not commensurate. Nangaws da kareta. They are the ghost of your past. Ilareng multuning milabas mo. Ilareng balik-balikan mo. Ilareng bibiyayan mo. Mary Magdalene had a lot of them. 7 demons. And yet, Jesus healed her. She was able to let go of her fear. The ghost of the past. When there is extreme reaction to simple situations, you must be undergoing something na dadalanan mo ning kayo o teda kaintindihan din ng aliwan tao. Pwedeng you have strange distrust in relationship, hatred to men, or you are against institution. You have strong reaction to authority. They call that authority hang-up or compulsive anger to specific simple situations or constant nightmares. You become sleepless because of your traumatic past. The gospel, in fact, is a celebration of the victory of the resurrection. Kaya yapapakit ing Diyos. Ing taong meging masakit na may labas, marakal na may labas sa masakit na meging multo kimbiena, kaya napikatiwala ning Ginoo, ing pamapasyag king maya pabalita ning pamanyubli na ning panamnubli ng biye ginutang Jesucristo. Maybe he went to a lot of catharsis. Balya po'y catharsis. That is the psychological term, that tremendous release
of repressed and long-kept negative emotions. And that's time we have to go through it. Paluwal tamo itan takot tamo. Let the Holy Spirit bless us. Let the Holy Spirit embrace us and strengthen us. Nung ating kayo pong milabas sa takot, milabas sa masakit, milabas sa sugat, let it be offered today. Nung ating ko pong offer, do not only offer material things or financial things. Offer your past. Idahon nyo king Diyos. Ing milabas, ay tana dapat bitbitan. Ipasa Diyos tana, ing nanumang milyari, so that we can live fully each day and even have a mission for tomorrow. Nung nanuman tang milabas sa etabure, maybe we can only learn with it. We can be wiser. We can be better. But we don't have to carry these things with us. Because in one way or another, we can never be free from what happened in the past. God will always forgive. God will always empower. God will always invite you to start all over again. This is the story of Mary Magdalene. Anak po kasuelo ken piyesta tamong eni. Eya po banal na tao from birth. Eya manapag maragul meging yang malinis kalupa na Santa Maria. Eya manapag maragul abiyasaya o meging yang taong talaturo ning kasalpantayanan, pero meging yang tanda, impakalulo ng Diyos, ing kapatawaran ng Diyos, ing grasya ng Diyos, pwede nang palitan, ing kiyakatang milabas, king kayapan, at meging niya pa pong Santa Maria Magdalena. Iti po ing kiyakatamong panalangin. May our ghosts in the past be transformed into what we call the Holy Ghost. Bal po nanong ayos da keng Holy Spirit in the Old English term, ingaus da po Holy Ghost. Nung ating pong makatakot at marok, amulto, ating mo nang pong banal, amulto kimbiatam. The memories of the past, the grace of our past, the beautiful life that we have are embraced by the Holy Spirit. Let this be our celebration. Let this be our invitation. Let the Lord, like Mary Magdalene, allow the demons in our past to be gone. Let go of them and allow the grace of the Holy Ghost, the Holy Spirit, empower us to learn to be wiser and to move beautifully with our present life and our calling for tomorrow. May God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakad tama po. Pakamalang kong kapatad, mi pa kong Kristo, metong yang sagabal, king dakal atune, katuliran, karingaliwa. Manalangin ta king Diyos, yung bukulat na usana rin kaya katang mata, at atuklasan tamo yung dibinong kabiasnana, at nga tapong manalangin, Ginu, dakayanan mo kami, king pamanyubli ng Mebye Kristo. Ginong, dakayanan mo kami, kimpangosubli ng Mebye Kristo. Ginong Jesus, binamong masampat, ginampanan, ing obra ng ikpa, inyaring mapagbalat kayo at masika na na tao, inaus dakang lapastangan, ipanalangin mi keka o Gino. Ginu, dakayanan mo kami, king pamanyubli ng Mebye Kristo. Mapamakallulungik pa, pepakayapan mo, ing sablang uring sakit. Dapot ding tao, pinakura kaking meto nga karumaldumal a krus. Ipanalangin mi keka o Gino. Ginu, dakayanan mo kami, king pamanyubli ng Mebye Kristo. Mayupayang talapan at bus, agyang inyang makapako kaking krus. Malyari mong ilupig ding keka manalipusta. Dapat pepatawaran mo la, sopan mo king mamamatawad, ipanalangin mi keka o Gino. Ginu, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Sinubling mebye Gino, kapamilataning binyag, gewa mo king anak ning igpa, palabungan mo yung kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka o Gino. Ginu, dakayanan mo kami, king pamanyubli ng Mebye Kristo.
Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Idiabetala po king kapasalamatan at panalangin ni katamong parokya. Ing kapasalamatan ng Nel Pexon and family, Lilia Zamora and family, Couples for Christ. Para king kapasalamatan king Kaldodang Kebaitan, Wencito Manalastas, Magdalena Dison Kayanan, 75th birthday, Director Ador Canlas, Bugi Yu, Zeni Castro. Para king kayadwana ng Vic and Del David at Phil and Janet Castro. Para king kapaldanan na rin kapatatang masakit, Lina Lansang, Ernesto Dison at Ernesto Silva. Karinganggang kapatatang kaluguran amayang unabiye, lalong-lalo na Seferino Olalia Sr., Angel Christian Pexon, Nora Severina, Artemio Nogoy Sr., Maria Milagros Bienvenido Banag, Fermin Torio, J. Del Rosario, Rita Ramos Cervantes, Ricardo Passion and Lucia Passion, Noel Pexon, death anniversary, Zeni Sarno, Renato Sr. at Artemio Nogoy Jr., Leonila Del Guzman, Gavino Benjamin Arenas, Frank Izo, Fatima Marie Manarang at Maria Teresa Morales. Igpa, sopan mo kaming alagpusan mi, ing milabas ming palpikasalang biye. Manano na sana ang grasya ng kaya kang pakalulu. Lukuba na ing kaya kaming pamagkamali. Ating grasya ng kaya kang biye, yang kaya kaming pagselebran. At denan mo kaming mayap paintungol, king misyon, apagkatiwala mo kimbalang metong kaya kami. Itiadwan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malukang anak mo, Diyungen iarap mo, tinape at alang, karelang yayapang, bungangin pagan, isip at nugon, gawan mong matapang, angin ning anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mo karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakat tama po. Manalangin kayo kapatad, bandating kayatang daon, matanggap larapanin Diyos, igpang maypayan tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo, tindaw karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo. King kaya katamit ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo sana reting ain, iyang pagmi, king kapigaganakan kang Santa Maria Magdalena, king kayang mitmong lugod, king pamanyang ba, ating gapmi, kaniting anak mong Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. King Ginoo, manatili kaya kayungan, At kaya kaanting mo yap rin. na yoreng puso yun. Makayat na nung King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutap. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ingalanganga at lubos mayubaya. Ing ligaya ring sablang, santo, ligaya mo naman. Potang parang alan mila ang karelang merito, parang alan miya naman ni sarili mong kalam. King bieda keti king yato, dirinan mo keng atularan, at king pamisa makda king banwa, pigkalub mo karela at kaya kami, ing pamakakaluguran king kasalpantayanan. Karing panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo kesa ng sikanan at kambilan, iting maulang kapulungan daring talapotutu, agyaganda ing sumulong king tagumpe,
ban makapakirake karela king korona, ningalang kapupusan ni ligaya, kapamlatan ni Jesucristo ang ginuming anak mo. Ulinita, kang beding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alantok ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banata ang Ginoo, Diyos may upaya. Ngino'y banwa, ating labot, King Eka, ligaya. Hosana, Hosana, King kataas-katasan. Ganya'y daratang, kilagiyuning Ginoo. Hosana, Hosana, King kataas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kaya ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikaw nga nat ka na niya, iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan king waning kalis. Pasibayang pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kay ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng ganakong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ang kakanan niya, hindi natin. O dami minum kami, kanit ikalis, kekang kamatayan, kekami ang papasyan, ang ganang kinatangka, kikekang ligaya, ang ganang kinatangka, kikekang ligaya. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli na mebe ng anak mo. Daran mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaren mo kaming matampang talakat arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sa blang pari, ding sa blang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya king Banala Cruz. At makanyan mo naman karing kapatid ming susuyo, karing familia, king Couples for Christ, at din kaya kaming kayabe, king Execom, king kaya kaming parokya, din kaya kaming talasuyo, kaning pamagdatang ng Birhen, din kaya kaming sasaw, aldoldo, susuyo, king kaya kaming pisamban. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepaynawan at manena yung subling miye, at dig sablang mayawang wabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo ng Diyos, Virgen de los Remedios. San Jose kayong esposo,
ding sablang apostol at santo, Santa Maria Magdalena, at inupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya igpang mayupayang tutukagom ning banal espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa king palalangin tiro ng Jesus kaya katangan. Kami acuman isama niya lagyo datang ke kami ingkayarian mo ibalik panelok mo ketiking yato at timbanwa ibalik panelok mo ikakanan Ibiyemo ke kami, kinganong yeni, at ipatawad mo ke kami, pinsa namin keka, ating pamamatawad mi. Kain ka sa kami, emuke itay sa bukid tukso, nunay ikabus maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayo mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapadaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, ing kayo pa yan, at tiligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga, Amen. ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. At ipong kasebya na sinners have future and saints have past na. Then kanong makasalanan natin lang kinabukasan, ang poreng santo tila namang milabas. And all of us share with this reality. Sana may kakapayapan ta at tula kay bilubluban ta mo, kabang papasyag ta mo itikim balang metong. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Inyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaw king apunan na ng kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat kasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagye, at pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapot king paulinan ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiyakamu man king espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka balamuwari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana paintulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen.
Siklaw tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting pangmangailangan mi. Bani pagluwalo mo kami, laban kaniting en coronavirus. Na marakal ng inangubye at marakal na naman ayaw kaniting sakit. Ipanalangin mo ing kalam mo para ka ring sablang tao amiyatasan bang panigaralan ing penibatan virus. Gawang masampat aparalan bang alunasan ing pamipakalat na niti. Ampong makapaninton lunas labang kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan ampong gamat daring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang magobra bang makapaninton masampat akalingapan ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauliniting virus. Manano na sanang milunasan la, bang manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalog mo ing kalam mo para karing ikakayap daring sabla, ampong makaibiya masampat asaw karing pamangailangan daw. Itiaduan mi king kapamilatanan ning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo. Ang mabibiyan pong magari kambe mo king kamait ng mga ning banalay espiritu, Diyos, manggamang king alanangga. Amen. Nona Maria kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. o mapamakalulong Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluwan mo kami. Talakat tamo po. Manalangin tamo. O paming malugod, ing sakramentong tinggap mi, katwan na kesana mismong tapat king lugod, ape panatili kang Santa Maria Magdalena, at utong malapit kang Kristo ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Then pong meni muna kareng pamagrosaryo tamong yening abak at may ngasiwa keng resources tamo for our devotion keng Virgen de los Remedios. Ilapin po rin Couples for Christ. Dakal po salamat king pamanantabeyo king kakatamong devotion kang Santa Maria de los Remedios, Virgen Maria de los Remedios. Makanyan muna po kareng pamilyang sasawap kakatamong dakal salamat. Bukas po, July 23, deng EMDC, ila po rin manimuna kay pamag-rosaryo at kasuyuan king katang misa. Bendisyonan tayo po at kaya kayong pamilya. Inginu manatili kaya kayong At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ng igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne, umetang pagselebran, ing lugod, at pakalulod ng Diyos kayong biyatamo. Salamat King Diyos.